Dobro jutro, balkonski dnevnici. Prije 10-ak sati nam je bila eklipsa, puni mjesec. Ja nisam spavala baš, ne znam gdje ste vi. Mars i Merkur su u Škorpionu i točno s druge strane u Biku su Mjesec i Jupiter. U opozicijama mi vidimo drugu stranu, vidimo sve, zapravo vidimo sebe. Kad se neko bori točno našim oružjem, onda je to ono što nas zapravo okine. I Merkur i Mars zajedno u Škorpionu daju potrebu da kažu jako brzo točno ono što ih iznervira. Primijetila sam da ljudi kad treba reći istinu, onda se dogodi da misle da treba reći sve ono što nas smeta. Međutim, ove planete u Biku govore o tome gdje se mi osjećamo sigurne. Znači, kad imamo taj osjećaj sigurnosti, njega treba izverbalizirati i prebaciti se na to, ne ono, ja ti govorim istinu oko toga šta mene smeta, nego sad imamo idealnu priliku, opozicija, ova druga strana nas čuje. Ja ti govorim istinu šta mene usrećuje, od čega se ja osjećam sigurno. I kad prebacimo pažnju na to, tu se igra krene mijenjati. Ok? Budite si dobri. Ćao.